Sabay ay mga kapaigdahan si pagzikir pa Allah subhanahu wa ta'ala. Una, masabot tain dua ayat dengan suratul Jumu'ah. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. In dua ayat nagsuno haindonya undang nga suratul Jumu'ah panghimati dakula katutanyo amuin matan-matan beriman pa Allah subhanahu wa ta'ala. Serta nasim mga sila amuin nangangako beriman labi luwa na to amin di sila mawaya muklas dain haamuin pamat siya matan pa Allah subhanahu wa ta'ala amunain matan impagmalila nila patuhan Rabbul Alamin uno-uno na sadya in piyang daakan kanila roon sila iban uno-uno na ingkatan piyang langan kanila yaon jagahan nila yung ginhawabaran nila amun di sila tuod mabaya makasagnat doon ha mga parkala yaon. Sabab sin pag-ayad nila sin panuntun pa Allah subhanahu wa ta'ala labi luba na to di ha ayat ini amin tiyawag sin Allah ta'ala in mga bariman sin panawag-tawag sa luoy-luoy panawag-tawag sa taangiyanan sila mga bariman pa Allah subhanahu wa ta'ala amoy inbiyaitaan sila apabila karunguhan niyo na yung panawag-tawag amoy in pagsambahayang haadlaw Jumaat fas'aw ila dzikrillah. Pag-us-us na kamo, sumabot patuhan. Wadarul bai'. Sarta tinggalin niyo na in pagbirakang niyo. Naron hiningkatan kakahinang si manusia amoy in maksud. Dahil di hadun niya ini, papatinggalan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Tinggalin niyo na in pagbirakang niyo. Tinggalin niyo na inununo na nakaligap ka niyo. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kaya in paninggalin niyo haamuin biyayta ka niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala yan na murah-murahan magparuntungan kamu. Bang niyo matan-matan kaya ingatan na. At inabang niyo piyang naharan na inyan katanbat, labi mahal ka pa Allah Ta'ala in, panumtum niyo harap kaniya, haadlaw yaon, ang hindi na kamong maglagdaawa, sumagawa mag-usos na tuod kamong magsakap. Ang kana in mga sila nakauna rin katutan niyo, labi-labi na yung mga kasahabatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, sampai miyawot pawa jaman si mga kamaasan sing kita niyo amin kaya sa akopan na to bang adlaw Jumaat di tuod sila maglagi ng amin in waktu yaon
Dahil simpuat po sa bahayang subo, nagjijikir na hadya sila pa Allah subhanahu wa ta'ala, salta di pamarot lisag siyam si maynaat, ubos na sila nagsasakap, ubos na sila, nakapaygo na sila, nakapanglano-lano na sila, salta nakasulong na sila sintamungon amuin pini nila sa rayaw-rayaw haadlaw yaon amin dahon nila umalup pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Nasab yan lang sinallahu ta'ala roon hayan in paninggalin niyo sin pagbira kang niyo at tawauno nakakahinang niyo inyan katantan hikarayaw kaniyo bang hadja inyan kaya ingatan niyo. Sabab may ta in parkala harap pa dun niya katan wayroon kapos pa indahan mahasil si manusia amurain ini tungod pa parkala pasuron niya palam sinsimud niya iban sin uno-uno na amuin lang ta hapikil niya hikasan ng kanya. Naroon hayaon lang sin Allah Ta'ala tumuno ayat فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. Apabila karungukan niyo na in panawag-tawag dahin ha lokal amuin pag-iibadatan karena timindog sin sambahayang na pagpulak kadat na kamuhababaw sin gumi ini. Atin niya dunhan bang maus na insambahayang na magpulak kanat na, maguno. Wabtahu min fadlillah. Lawag na kamo si mga kalabyahan daing ha mga nikmat sin Allah Ta'ala amin siyabud niya maripababaw sing gumi asupaya amuin maka baak kamo katanaman labi-luba na to makawa niyo in kabuhianan niyo sin adlaw yaon. Na pag-ubos doon hayaon in paglawag sin uno-uno na kakukunahan sin kita halawon sin gumini yaon dapya uurol sin Allah subhanahu wa ta'ala in pagpatumtum wazkurullaha kathiran patauran niyo in panumtum niyo atin niya misan kamo yaon naglalawag sin kabuhianan niyo halawon sin dunya halawon sin gumi na ayaw niyo kalupahi impanumtum niyo patuhan, patauran niyo, la'allakum tuplihun. Murah-murahan magkasannangan kamo. Murah-murahan madauhat niyo yung kasannangan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Murah-murahan ikarhil sin Allah ta'ala kanyo in, miumuhot niyo kasannangan kakuyakan, haadlaw gana-gana. Kuno yad tumadauhat si manusia in kasannangan hadlaw gana-gana, bang mayan niya nauurol in katan sin parsababan amin biyayta sin daak sin Allah Ta'ala amano siya hipapaurol karena inyaon katan amuin mahinang sabab ikadauhat sin manusia sin kasannangan dahin ha Allah subhanahu wa ta'ala labi luba na tuod in Tuhan Rabbul Alamin nanawag-tawag hakatan sin ipon niya ila Daris Salam harap paraan kasalamatan indan kasalamatan pagianun amo na indan harap papag-agama amo na indan harap papag sabot panuntum pa Allah subhanahu wa ta'ala sa taud-taud dahil mga yan suwayad to amuin di kalupahan sin manusia diyan jari in tungod sin pagdikir beta ta nasabot ta ha aming pangadyan nakalarayaon inna dhikra khairul a'mal wa azkaha wa arfa'uha wa khairu min infaqid dhahabi wal fiddati wa qitalil adu. Unal-unal tuod in pagdikir in panuntum pa Allah subhanahu wa ta'ala in pag hinang mo panog pati pa Allah subhanahu wa ta'ala labay ring hapagtumtum kaniya
amo na sa reo-reo amal. Iwan amo na sa lano-lano ginang. Iwan amo na ini sa taas-taas kakahinang napadyotusin hambuk manusia harap patuhan Rabbul Alamin. Mahita inyan katan laung niya khairun min infaqid dhahabi wal fiddah wa qitalil adu. Kahina labi marayaw daing sin pagnapaka bulawan iwan pilak iwan sin umalup mag-alup iwan satro magpatarang sing kasabunalan kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Naamo yan, inday nga mga sa lagu-lagu pagzikir pa Allah subhanahu wa ta'ala. In manusia, doonhan sila mapalihara. Doonhan sila malapas. Dahil nga adab sin Allah subhanahu wa ta'ala pasal sin pagzikir patuhan Rabbul Alamin. Amuhan ing kapaidahan sa lagu-lagu, sing kita rin di hawawaw sin gumi ini. Haadlaw ka na, magbatok dakuman kintiataka masin Allah subhanahu wa ta'ala. At tiap-tiap ipon, nagparayaw sin pag-amal nila harap patuhan Rabbul Alamin. Demikian, dahil mga kapaidahan sin pagzikir, biyaita doon haon, amin mga sila al-muparridin, awil muparridun. Isin al-muparridun, pag iyanon, humul zakirun Allah kathiran wa zakirat. Humis sabiquna fi midmaris sibaki fi yawmil qiyamah. In pag iyanon al-muparridin, amuin daran kau nagtutunggal nanununggal-tunggal na sadya. Amuin in maana niya wayron iaalop mo kaya kanal dugaing buat malengkan tunggal isa-isa sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amuan in pag-ianon lang niya adzakirin Allah katira wa zakirat. Amuan in pagtawagun nagsasabot sadya pa Allah ta'ala sin sa taod-taod. Sasabot-sabutan sa sanglit-sanglitan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sibo na in kaaunan usog at tawa babae. In mga kausugan at zakirun, iwan si mga kababaihan at zakirat. Humus sabikun, fi midmaris sibaki, fi yawmil qiyamah. Na sila yan, in amuyin, makakawa sindauhat kadauhatan sa lagu-lagu kapag lumba nila harap patuhan Rabbul Alamin kumawa sin suko nila amin paunahon sin Allah subhanahu wa ta'ala amin diya sin kaptangan kauno na in mga nanuntum sa taod-taod at zakirin Allah wa zakirat. Dahil nga mga kausugan, iban dahil nga mga kababaihan. Kaadlaw kiyamat. Na, doon hayaon, tumindog na sila. Amahsyar, yauning katan nagtitindog, iban sin sila buat malengkan, in mga sila yaon, na himiral na kalna, in sila yaon, amo na yung kiarihilan sin nikmat sa lagu-lagu, hawak to yaon, na in sila ampa na sila papanahon. Harap madto palawon sin surga. Wayroon na asubuhon kanilang sulag uno-uno. Di ghairi hisab. Di na sila asubuhon. Di na sila amuin tahalaon. Pasuron na sila manuituyan na sila palawon sin surga. Pagubos na doon in makapin na kanila. Karena in sila yaon tiyo-tiyo na. Killatun kalila minan nas tiyo-tiyo na rin hatumpukan si mga manusia doon na yaon pag-ubos ang panaing katan asubuhon na hambuk-hambuok sing kakahinang nila riha doon niya bang maunuin luhay nila riha doon niya hangpo tahon kaluhay nila nag-ibadat patuhan kawaan tahon kay numul nila
nagibadat pa Allah Ta'ala, 3 tahun, 4 kaiman, kaanuman, 7 tahun, inyaon katan hiasubukan nila, ingkatan na hinang nila tiap-tiap adlaw, tiap-liap waktu, sibu darumiban adlaw, asababyan malugay tuan yung paghisab, malugay asubuon inabuk manong siya, doon hayan sarta biyita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, dunukon sin hulat sin manong siya, kapag hisab kanila, aun doonhan, tumugtog hadya pa, ini tikod-tikod nila yaon, na mapuas na sila, pasuron na sila palong sin sulga. Aun dahin doon haon, inhulas nila, marot pabitis nila, ang pa sila mapuas, ang pa sila pasuron palong sin sulga. Aun doon haon, subay limiurang hatuhod. Aun doon haon, subay limiurang hawakan. Aun doon haon, subay limiurang ha, ini iyan, daing hapusod, patian, maun pa, tungod sin abaga, sampay tumubtob maripamuin, higad sintay nga pababa sin manusia dunayan, amin sa siya humangad, mahita bang siya humangad pataas, malimun sin hulas, inisimod niya iban sin ilong niya, nagahangad na siya pataas, dunayan, na amwad ting mga salugay-lugay, initahalaon sin Allah Ta'ala karena ingkatantan na hinang nilariha doon niya ini ipangasubukan nila na hindi makajawab doon na yan amo na inhitilakbo palawon sin apinarka jahannam katantan sila amuin di na sila asubuhon tumagawa in sila magtuy na hitilakbo palawon sin narka jahannam baliun magduay imbaran nila biya sin pagbali sing kahoy durungul pagobos papagdunganunin o iban sin siki harap palawon sin narka jahannam bali in hawakan nila bihan in pag pasud kanila palawon sin narka jahannam. Amo yadto mga katawtay manguran ha agama Islam na sababyan na piyon na to makasud kita ni ring hatumpukan si mga sila al-muparridun. Amuin, daran, imutunggal patuhan Rabbul Alamin. Daran nanun tumpa Allah subhanahu wa ta'ala. Misan uno pa inhinang, di yaon makasasaw kanila. Yaon naghinang yaon nanun tumpa Allah subhanahu wa ta'ala. Naim mga sila yan, halawang pamarihara sin Allah ta'ala, wala miukras doon kanilain, hidayat sintuhan na to Rabbul Alamin, asabiyad turi sila maka ini baak talaungan iwan kasaan, pasalsin, magtuy-tuy nilara, mapabatok in kabayaan nila maun pakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. In sumuno doon haon, dahil nga mga kapaiddahan sin pagjikir, amo na in pag-ianun lang niya, inna min uqubati tarki dzikir an subhal majlisul ladhi yuqamu minhu wala yudhkaru fihi bijipatil himar. Biyeta doon hangon, in siksa ha mga tao amuin timitinggal sin pagzikir doon hay ni na in loparagbos nila lang niya in sa pantun nila amuin mga sila simingod ha mga tao amuin nagtitipon-tipon impiyagtipunan nila roon haon way roon masabot nila rugaing buat malengkan. In katantan masabot nila, biya sila sin nagtipon sin tay sin himar. Amo adtuin ini karayawan naka nila sin paglingkod-lingkod nila, paglami-lami nila, wala doon in pagsabot pa Allah subhanahu wa ta'ala, biya sila
sin nagtipon sin ini tay sin himar doon hayan. Amin lumi kapin sin ini satwa himar yaon. Amo yan, piyang hiningod doonhan, in amin kakahinang nila, sinway roon kapuspa, iddahan, gamayan, banghadya nila matali marayaw, makaluman, makasipog inhinang nila yaon. Karena lumiin iaalop nila, bukon siya malano, nasabab yan, amo yan tuindeng ha mga ini, kapatukan si manusia di magpanumtum pa Allah ta'ala rihalaw mansin bumi ini. Inna man jalasa majlisan la yadhkurullaha fihi wa la yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam kana alaihi hasratan. Laong niyain mga sila limingkod, mga lugal paglilingkod-lingkuran, sumagawa di sila misang makasabot pa Allah subhanahu wa ta'ala, iban di makasalawat hanabi sallallahu alaihi wasallam, sininyaon hatad ya sila limingkod yaon makananam sila parasahan marayaw, nagdihil kanila parasahan Allah subhanahu wa ta'ala, hangkan sila nakaingat doon haon sindeng Allah Ta'ala nagtaka mahaon kanila pasal simpag pasampay sindaak sin Allah Ta'ala amunain Rasul sallallahu alaihi wasallam na bang sila ri makasabot patuhan Rabbul Alamin hati niya di sila makapamuji pa Allah subhanahu wa ta'ala ri sila makapagsukur sa di sila makapagsalawat pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in kaaunan nila in madawhat nila roonhan ini dain ha mga ini di nila kabayaan haadlaw kana amunain pag iyanon doon hayan pagsusun sa lago-lago dain ha mga pagsusun sa lago-lago sim mga tao sulga makasud na pasulga sa sumagawa masinagsususun maita sabab in sila na wala nila roon haon lang ta ngamuin kakukunahan kakukuyaran sin sila sa sumagawa inyan na aun hadya pagbidda-biddaan sin tiap-tiap subungod palon sin sulga daing halawang panagnaan sampai lawang hika ini umbul walo karena insulga mabahari siapa ini walo lang tasusuran dunayan sa tiap-tiap susuran dunayan bahagi dari sabi manusia dun halauman niyayan amin inda jenis nain dirihilan tutungbasan sinallahu subhanahu wa ta'ala kanila doon haamuin magtup iban sing kakahinang nila hindi hadunya biadiin sila umalup pa Allah subhanahu wa ta'ala hawak to sila naraak himinang doon hawak to tiugilasin sara iban sim mga hinang doon way na nagtugilain sara sin waktu buat malaingkan suway sila roon manumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala na inyan katantan kakunahan na to mahinang da hindi halaw man singgumi hari parumatung in pagsusun sin katantan magsususun dito haadlaw gana karena biyayta doon na ini haamuin kapaiddahan ni kawalo innahu la yamurru alal abdi sa'atun la yadhkuru fiha rabbahu illa kanat alaihi hasratan yaumal qiyamah. Unalunal tuod siyo-siyo. Amuin lima rayreng haipon. In mga waktu wala siya nakasabot pa Allah Ta'ala. Iwan wala siya nakasalawat pada aksin Allah Ta'ala pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam na
indumatong kanila haadlaw kana pagsusun haadlaw kiyamat. Kaya na doon na yaon na waktu sadya sin pagpanaw sin tiap-tiap palabayon dahil ha sirat pagtawagundan lalabayan yaon amuin ini mahayang maluag mga sila marayaw in pag-ibadat nila kimukugdan na aturan biya na siya sabot doon ad-zakirin Allah kasira wa zakirat amo na mga sila sa taod-taod panuntun nila patuhan sibo da kausukan iwan kababaihan inyan na amo na lang niya in waktu mabut na rin tuhadlaw kiamat katuntuman nila na in mga waktu amin wala nila inu-inuin pagsabot nila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Damikian beita doon haamoy in kapaidahan ni kasiyam inna ahlal jannah la yatahassaruna illa ala sa'atin marrat bihim fid dunya lam yadhkurullaha fiha. In mga tao sulga wayroon pagsusunan nila rugaing halam sin sulga buat malaingkan amurain waktu limaray kanila wala sila nakapagsabot patuhan dahin di hadunya wala sila simabot patuhan haamin waktu ray day yaon sin inyaon mapatutod sila dimihil sa sanglitan pa Allah subhanahu wa ta'ala karena in waktu rihil kanila yaon waktu amuhin masannang sila marayaw parasahan nila in subaytod kita imang syukur pa Allah subhanahu wa ta'ala ring waktu pa waktu karta inyaon katan subay tumarang mag-agad in parjanjian sin jantung iwan sin pangako sindila makadinudjot pamaranan magpatarang sin pamunakon harap patuhan tunggal isa-isa niya amunain Allah subhanahu wa ta'ala. Damikian doon haon sumuno dahil ha mga kapaidahan sin pagdikir inna man jalasu majlisan yadhkuruna Allah fihi haffathumul malaika wa ghashiyathumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Amuinin sa lingkat-lingkat kapaidahan dito mahasil din ini sila amin tao sulga dan di hadunya ini wala nila kitain pamaruli sin Allahu ta'ala kanila nimat dihil kanila hawaktu sin pag panuntum nila patuhan Rabbul Alamin doon haon laong niya bunal-bunal to di mga sila limingkod halugal lugal nanununtum sila pa Allah subhanahu wa ta'ala yan in mga malaikat timutubong kanila yan nagjajab-jab sin pikpik nila hawawaw sin nila sa doon haon dumagpak maun kanila in ulong kasi sin Allah subhanahu wa ta'ala salta dumatong doon kanila in kahinuk iwan kasanangan sin ujot pamaranan nila sarta lang niya doon haon in Allahu ta'ala sabutun sila dito ha mga amuin nakahadir pa Allah subhanahu wa ta'ala waktu yan maksud niya mga kamalaikatan niya amin way nakasaksi ha mga sila ini amin nanumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala wayroon waktu imbukon na apapakay nila in waktu in sila manumtum patuhan Rabbul Alamin sarta in mga malaikat amoy inyaon timutubong hababaw sinong nila amin muna magdasin ini pag pangayo nila kampunan pa Allah ta'ala mga sila magdidikir salta
in mga silayaon amin mamaita patuhan labul alamin sing kakahinang nila rin di hababang sing gumini na amuan in mga sarayaw-rayaw naman para sa amoy nagdidikil po Allah subhanahu wa ta'ala. Damit yan doon hayaon sumuno dahil nga mga indigenous ni sing kapaidahan niya. Inna ahsana ma yatasabbatu bihi al-abdu min amalihi ad-dhikr. Kama fil hadis, la yazalu lisanuka ratban bidhikrillah. Laong niya bunal-bunal to din mga sarayaw-rayaw. Amoin ayaran sin ipon. Atawa parulihon marayaw. Pauton doon hakakahinang niya. Supaya tiap-tiap waktu mahinang niya in bakas niya na nahinang. Amunain kanyuk-nyukan sin pagzikir pa Allah subhanahu wa ta'ala. Doon hayan laong niya in mga silayan na wayroon na hikaruan nila dahil hindi hawawaw sing gumi ini kaya sila in nakalabaw rin nga mga sarayaw-rayaw hinang bistahon kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Biya na sin mga sila amuin di tumutog isa-isa niya maghinang buat malingkan masi-masi kulang hapa na naman niya sin banus na sin nahinang niya harap patuhan rabul alamin masi-masi mga ngasubo isiyo-siyo in kaingatan niya nakaharap para Rasul sallallahu alaihi wasallam di niya lupasin in waktu mga subo siya uno in nakawa mo rito Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bag siya makarungog ahon doon piyagbisaran pasalsin pagpasampay sin Rasul sallallahu alaihi wasallam makananam siya sing kalugian na waktu yaon mag-us-us siya bang man siya makaabot madto paamuin lugar na sabot yaon. Biya na sinambok sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hambok ka Arabi rimatong para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inakin niya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, insara sin Allah subhanahu wa ta'ala lando tuod mataod. Amo hindi ko katimbaan urulon, hindi ko kaingatan. Biya diinin, kaagi-agi ko makakawa ako si mga aturan panghindo ini katantan. Hati niya kulang tuod in waktu ko. Bihan. Unay nakikan niya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. La yazalu lisanuka ratban bidhikrillah. Na masi-masi indila mo yan nanuntum nagdidikir patuhan. Habihatuin hinang niya. Nagmaso sa siya sin kulang in ibadat niya. Kulang in nahinang niya pasalansin mga kakukunahan niya, pajatuhon hakabuhi niya, bukon hadya pawaran niya sampay papamili niya. Amin, wayroon dapat subay niya pajatuhon, sa sumakawa yaon impanumtum pa Allah Ta'ala, wala naig. Amin, bangaon dapat, misanda kuman, hangka pitik sinamuin, waktu yaon, makasabot siya patuhan. Amin, haot sinihinang niya rin hamok, hinang pambok, hinang makasabot siya po Allah Ta'ala. Hasabab yan siyaksian sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. In siya, laong niya masi-masi indila mo basa, nanununtum pa Allah subhanahu wa ta'ala. Para hal in kasusahan niya rito, pasal simbanus sin aturan sara, di niya kailo maurul madtu-madtu karena sin taod sin hinang niya. Sa sumakawa misan siya naghihinang yadtura siya nanumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala pasal sinamin pagbutol niya mabaya to siya maka amuin hinang niya ay randi malupas in mga kakahinang niya na insyaallah ta'ala ron hawakto ini di nato patubtubon impangadyan nato hawakto ini insyaallah ta'ala ganapan nato dakuman harwaing waktu in ako mangumbaid na kanyo waktu ini aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum
Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala